Bengong aja lu. Muka dilemes-lemesin. Kayak puasa aja lu. Puasa gua mah melu. Dari muka lu ge orang uruk puasa lu. Enggak ilok. Orang pantat pisan. Kenapa emang lu? Bengong bae digusuran, sambet lu. Puyeng kepala gua. Cari duit sana sini nggak dapet. Ngarepet gua nemu duit di jalanan. Bagian robek ke gua lem. Keadaan lagi begini. Susah. Nah lu orang susah-susah ge doyan buat makan. Tuwe banget. Nah, emangnya Orang mau bantu ge. Solusi gimana caranya? Biar nggak susah. Waalaikumsalam. Kabar bro? Nongkrong mana kopi sama rokoknya ini? Puasa, tolol. Ngopi, ngerokok, hidup lu. Tahu lu. Kagen orang-orang puasa, gue mah tadi kesiangan orang sahur. Sekarang jam berapa, Dal? 4:30, emang apa? 5. Yang takut bahasa ngerokok. Dasar bocah kagak punya akhlak. Sebenernya deh. Ayo. Jangan lah.